sinikela ngathi manje asinakhona ithi asinasiliva sinikela ngathi manje ukuthi makuthi basibulala sifelele lizwe sisalifela futhi yena kuthi lelizwe leni ngeke sesivuma ngoba besidubula esibopha besibonana awoko beko beyo sike mzabalazweni lana sizabalazela ilizwe lakithi lo baba belwele lelizwe bakhululeke thina namhlanje sivika abantu bokufika sifika amakwelekwele ezweni lethu savika amabhunu sadlula emabhunweni manje sesivika amakwelekwele afikile ezweni lakithi ezweni lophunga noMageba asesifikele ayamosha ilizwe lakithi eSouth Africa sesishoda ngeinsiza kuphila yagcwala emakliniki imisebenzi ayikho hayi ukuthi imisebenzi ayikho kodwa occupywe yibona just because bona bavuma i-cheap labor that's why baqasha bona beyeka thina okwenza ukuthi ngithi abantu abahambe labo bangaphandle bavalela abantu bala emsebenzi idemocracy asiyazi salwa kwafiwa kule country silwela idemocracy kodwa before we even started enjoying our fruits ze democracy babe labantu sebegcwele la ecountryn seba occupy iJohannesburg sebethatha imisebenzi sebesettle for slave wage manje sithi South Africa hlangana wonke sikhathele manje sanele kudala belimosha lelizwe lakithi bagcwele zonke indawo nabantu ababesoma business esasinabo la kulelizwe abasakwazi ukudayisa ngesikhathi abantu laba kuningi abakuvimbile ngoba abathu bomsebenzi gcwele bona futhi bafuna imali encane thina sokudla umndeni uncane imali obavuma noma yini thina into besilwela before they came into this country besilwela ukuthi sizohola imiholo elingana neyabelungu kodwa ke bafika ke bona benzani they settle for a slave wage yenzani ke lonto yabuyisela istruggle sethu struggle was regressed because of their presence that is why presence yabo is a threat to us as South Africans so ingakho ke nje sibalulekile ukuthi thina sisukume ngoba njoba kune organization elakho ihlali bakhipha abantu bagcwele emisebenzini ngabe akusilakho ngabe asazi ukuthi bagcwele labantu so athevulekile ke namanye ama labor desk asizana ayenza umsebenzi owodwa to show ukuthi umsebenzi ukhona siyasogola eSouth Africa so bona aba prefer mama bethu besebenze emakhishini emajaldini ene besurvive awusaqashwa manje ejaldini asaqashwe emajaldini ngoba kuthathwa bona for cheap labor so ingakho kumele nabo ababuyele ekhaya impela siyakhala sesikhathele manje abantu bokufika ngoba sekushaya isikhathi ama-drugs kuyaziwa sikhuluma nje thina we've got addicts within the very family that I come from so siyazi ukuthi abantu abathengisa ama-drugs are not South Africans. It is an open secret ukuthi abathengisa ama-drugs in this country are foreigners. Yabo indaba zama-drugs la eSouth Africa into esasingayazi human trafficking into besingayazi ukuthi dayiswa uma umuntu usuyadayiswa nje uyadayiswa imali bakutshela ukuthi isibindi imalini inhliziyo imalini so isiyasogola ngalezo indlela lezo ke ngoba babulala futhi labancane babadayisela inyawuko bayafa ingane zethu. And those that are doing it in domination is no other nation than Nigerians themselves. It is known, it's an open secret, siyazi, in our neighborhoods, in the township, in town, everywhere. Yeah? Basifihla ngama-business. Uzombona apho umuntu orun ibhizinisi lama-phone, maru-drive iLamborghini. It does not make sense. Ayihambelani yonke loo nto leyo. Uyabona ukuthi lo muntu lo uqashile njengale business kukhula kwenzayo ngemva kwale business and it's nothing else other than ama-drugs. Basuka emazweni abo le bazomosha ingane zakithi la bazidayisisa imizimba ingane zakithi lana ezinye zibhema izidakamizwa yibo labantu bokufika bemosha ilizwe lethu lophunga noMageba sikhathele manje kwanele sithi umuntu wokufika la ezweni lakithi akaphuma hambe la
asidlali kumnyama kubovu kuJacob Blue akaphuma hambe abaphume nala kula maflat labagcwele kuwona lamaflat la funa baphume bakhithwe labantu la thina abantu bala asilutho asinazo indawo zokuhlala sihlala ehostel bheka nje indawo emafletini ugcwele bona bodwa abantu bokufika thina eyisakhamuza la emzini Afrika siyapitshana omnyulala ngaphansi omnyulala ngaphezulu la eJozi yibo esebephethe emafletini amaningi thina sihlala koma hostela thina manje nje abahambe ngoba abanawo namaphepha abavumela ukuthi bebe khona la uhulumeni akasilaleli ngoba uhamba nabo yabo lento yepolitiki bayithathe bayifake emakhanda into yepolitiki yonke into bayipoliticize ugenjulwa ngathi nje ingakho ke kunje South Africa sekuphelile manje ukuthi uhulumeni losiphethe une corruption uhulumeni losiphethe uyantshontsha inkinga enkulu kebhuti uhulumeni enkulu uhulumeni labantu abazikhulu abake parliament funa singakufihlini lokho labantu laba banezimayini ngale ngaphandle kulamazwe ngaphandle bavulela labantu babangene ngala ngapha labantu bona bayaphuma bayabe bayokwenza izimayini ngale sikhathele ibona ezweni lakithi labantu ohulumeni manje ngoba usehlulekile sekubonakala bangeke azayikhipha indlela yokuthi abantu bokufika baphume la ngoba uyazi unesazelo esimdlayo ukuthi wenzani ngale ngaphandle Cyril Ramaphosa akasekhulume lapha kubekwe iNigeria le uthi utheni nayo Ramaphosa lo wakhona lo wakhona le nayo akayele uyabavuna ukuthi udla ngabo uhola ngabo yibo phela amaZimbabwe kakhulu yibo yabo nje ikakhulukazi la eHebrew la engihlala khona ikakhulukazi yibo ababamba abantu inkunzi lapha bebephuca amafoni basebugebengweni kakhulu manje nje abahambe bebuyele ngakubo beyenza ngakubo lento le ngoba kahle kahle kuuchwenza lento abayenzayo barephe ingane bazimosha ingane la bayaphinda bayantshontsha badayisa izinto ezingalungile izidakamizwa balimosha ilizwe lobabamkhulu leli lizwe lethu nomnotho uyaphela la ugcwele le ngaphandle bawuthatha umnotho wakithi abateksa nokuteksa labaphume bayimazweni abo sikhathele sekwanele manje izosuka ize mhlambe iescalate ithathe any shape makungalungi so manje it's hambane ekhaya nathi sayisokolela yabo because avoida kona lokuthi ithathe enye shape engekho right manje umuntu wala eSouth Africa kufuneka alwe wonke la eSouth Africa alwele leli lizwe ilizwe lobabamkhulu leli elakithi leli lizwe leli omama bethu labaxekwa nokuhlala la kulezi ndawo indawo thathwe labantu bokufika thina akukho lazo yakho ngeke ngisuke la ngeZimbabwe ngeke ngisuke la ngeKongo ngeke ngisuke la ngephi so ilona khaya lethu lokugcina le futhi thina asinayo indawo singabantu bala abantu okufika basaba nendawo la nayo uhulumeni yasicindezela le uhulumeni eNC sithi manje hlangana zwe lakithi eSouth Africa The message o Jacinta nabo bonke abanye who are following her, the message is actually finally filtering to the ground. Now the continent like Ghana, like Nigeria, for the first time bayakhuluma manje bayakhononda ngento eyenzeke eSouth Africa because they see ukuthi abantu babo la eSouth Africa abakhululekanga ngoba nathi singakhululekanga so khululeka kanjani thina bona bangakhululekanga or bona bokhululeka kanjani thina singakhululekanga abanikazi bezwe angeke une permit awunayo phuma la kulelizwe lakithi manje uqale phasi ubuye ngokusemthethweni ubuzo ongena kulelizwe manje into esiyitsho thina vele ilizwe lalingaliwa uhulumeni laliwa abantu bonke bala eSouth Africa abantu abafana nabo Malembe bahlala bekhona kwi-struggle bakhona ama-betrayer bakhona ama-traitor kwi-struggle ngisho nange-apartheid at the very peak of apartheid in the early 60s of this country we had traitors ezifana nabo Malembe so it is the part of every struggle ukuthi kube khona abantu abanidonsela phansi abantu abanidonsela emuva nodadewethu abayeke ukusidayisa uthole bodadewethu baqoma labantu bokufika babanikeza imfekemfeke ezweni lethu namhlanje okwabona phi indoda ingena emzini wenye indoda izongena esibayeni senye indoda ekaMalema particularly we know for a fact that ukuthi naye he's under the leash
of his own handlers okuyisystem okuwama-capitalist siyazi ukuthi uzwa ngabo le nto ayikhulumayo uyikhuluma ngoba etsheliwe ukuthi makakhulume ngale ndlela ekhuluma ngayo uyazi le nto ukuthi ayiphumi kuye enhliziyweni uMalema given his background ukuthi ubuya kwi-struggle se-anti-apartheid. Abayiphathi kahle ababahlonipha abantu banenkani engasile begolozela abantu bakhona lapha eMzansi ekubeni abantu baseMzansi bavumele ukuthi bebe khona lapha eMzansi. Lengelanga eNigeria bathathwa abantu bokufika khona uhulumeni waseNigeria wabathatha ngamabhasi wabasa endaweni zabo ngamakhanti thina bengenzi ngaba-permit ukuthi bohlala isikhathi esingaka la. Cha, isikhathi sesiphelile, uhulumeni udlala ngathi leyo we-ANC. Uhulumeni we-ANC udlala ngathi angazi ukuthi mhlawumbe ngayiliphi iqembu elingasimela thina ngoba phela nayo lokuzana la uRamaphosa ukwenzeke into amaNigeria abekwe ilokhuzana lapha uhulumeni kuzabantu bazohlangana khona yophela abantu uhulumeni kuzabantu basesarethena uhulumeni kuzabantu bazohlangana khona yophela abantu uhulumeni kuzabantu basesarethena uhulumeni kuzabantu basesarethena